ke seripagare go tswa go iring ya boseswai gomme tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tswa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. The impression you are creating here is that it is Adams who came to IDEC. Go iphetulela go dipotšišo ga hlogo ya IDEC moadvokate Andrea Johnson ga se go a mo thuša ka selo ka ge komišene ya Matlanga e bona bohlatse bja gagwe bja pele ga komiti ya nakwana ya palamente bo thulana le bjo bo filwego pele ga komišene. Hlatse ya mmušo molatong wa maiteko a polao kgatlhanong le Vusmusi Cat Matlala le latofatšwa goba le ba latofatšwa ba bangwe ba bane e latofatšwa maphodisa ka go laetša ike bohlatse bja gagwe bjo bo ngwadilwego ke Maka malebana le mothuntšhwano wa go amara kgwebo Josi Banyoni. Arlo Cheng ke kholofelo tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Go iphetulela go dipotšišo ga hlogo ya IDEC moadvokate Andrea Johnson ga se go a mo thuša ka selo ka ge komišene e bona bohlatse bja gagwe bja pele ga komiti ya nakwana ya palamente bo thulana le bjo a bo filego pele ga komišene. Johnson yo a gadikilwego ka dipotšišo malebana le ditatofatšo go amana le IDEC le tsela yeo e šomago ka gona ka tlase ga taolo ya gagwe go tla dira gore melato yeo lefapha leo le šomanago le lona e be polelo di gana go fela. Bohlatse bja hlogo ya IDEC moadvokate Andrea Johnson pele ga komiti ya palamente bo bofilego seswantšho sa gore leloko la palamente Fediel Adams o ile go IDEC ka lengwalo la section 27 bo mmolaile hlogwana e ntsho. Bohlatse bjo bo thulana le bja gagwe bja ga bjale pele ga komišene ya Matlanga bjo bolaetšago gore lengwalo leo le be le tšwa go tona Mthunu gomme seo se ile sa latelwa ke ge IDEC e tla hwetša affidavit ya lengwalo la section 27 go tšwa go Adams. The impression you are creating here is that it is Adams who came to IDEC and this thing landed on IDEC's desk when in fact yesterday we agreed that based on the minister's letter, or rather the letter from the minister's office, it is IDEC that reached out to Mr. Adams. So which is which now? Because here it's Mr. Adams who's coming to IDEC, but yesterday you were quite clear that it's the minister who came to IDEC. That is the correct position, yes. Commissioner Khumalo. Go tullotše gore affidavit ya Adams e be e sa fihlelele maemo a maleba a section 27. Bohlatse bjo bongwe bo akanya gore go alafa seemo se banyakišiši ba iphihlile ka dinyakišišo tša pele gore ba dire nyakišišo tšeo di tseneletšego ka tlase ga section 28:13 pele ga ge dinyakišišo tšeo di ka fiwa tumelelo. It appears to me, and perhaps I'm looking at it wrong, that IDEC used the mechanics of section 28:13 to conduct a full-blown investigation, which would render it wholly unauthorized. And then to post facto grant the authorization on the 30th of May, which opened the way for applying for arrest warrants and actually arresting them. So no investigation was conducted after the 30th of May. Bohlatse bjo bongwe bo dirile gore moadvokate Johnson a gomiše le go kgopela tshwarelo ka polelo ya gagwe yeo e fošagetšego yeo e laeditšego e ke go thwalwa ga Dineo Mokwele ka lekaleng la bohlodi go be go se go a maleba. I would have to go further than to withdraw. I would have to apologize that that statement was made. Because it's one thing to say an appointment is irregular. Yes. It's quite another to say it's a token appointment. Yes. I base it on what I was given, but I accept, having gone through this file, that the word unsuitable is unsuitable. Ditšeletšo di tšwela pele. Hlatse ya mmušo molatong wa maiteko a polao kgatlhanong le Vusmusi Cat Matlala le balatofatšwa ba bangwe ba bane e latofaditše maphodisa ka go laetša ike bohlatse bja gagwe bjo bo ngwadilwego ke Maka malebana le mothuntšhano wa go amara kgwebo Josi Banyoni ngwagong wa 2022. Bethwell Cele yo e bego e le mohlapetše bošego bjo Banyoni a thuntšitšwego le go gobatšwa ka bjona o be a efa bohlatse kgorongkgorolo ya tsheko ka Johannesburg
Johannesburg. Matlala mosadi wa gagwe Tsakane Matlala Tiego Mabusela Musakekana le Nthabiseng Nzama ba latofatswa ka go loga maano le maiteko a go bolaya Sebanyoni motsweletši wa mmino Sienke Mokubung le motsibalegi yo a timilego go dikgokaganyo tša leago Tebogo Thobejane. So please look at paragraph 6. I'm going to read it to you. I took cover from the concrete stoop that was in front of me and I returned shooting towards her. I could hear that some of the bullets was coming towards me from the suspect. Correct. This is Obuga na paragraph 6 uthi mina ngiyengaqasha kuvela ku isitubulesana se concrete bekade sikhona ngaphambi kwami ngase ke ngibuyela ngidubula nakubo abasolo bekade ngizwa inhlamvu ukuthi siyeza ngakumina zivela kubasolo. Yabona ke le inkinga yalomuntu ekade type it's not my problem. See here it's the typist problem. It's not my problem. She said there's no reason for the police to write something in your statement that you didn't tell them, because they would know that that would constitute defeating the ends of justice. What is in here you already yesterday said is what you told the police. Mahlo a di bona ba badiragatši le dibini ba hlwele ba kgobokane ka State Theatre ka Pretoria go hlompha bophelo le bokgwa bja mahlo a di bona Seputla Sebogodi. Sebogodi yo e bego a tumile ka Lankusheng drameng ya bophelo ke Semphego o bile le mengwaga ya mošomo wa go kgatliša fo a bilego modiragatši yo a tlhomphegago le go ratega ka mono go nageng. Dinaledi tsa bodiragatsi ba filimi, bagasi ba TV, baopedi le batshameki ba ne ba kokwane kwa State Theatre mo tirelong matshediso ya modiragatsi Seputla Sebogodi. Sebogodi o tlhageletse la ntlha mo TV-ing fa a ne a tsena maemong a ga Patrick Shai mo tiragatsong ya bophelo ke Semphego. Go tloga foo o tsweletse go diragatsa mo diraleng mo TV, ditiragatso tsa metlae le go tlhagelela mo filiming eo a diragaditseng tse di akaretsang Mr Bones, The Woman King le Eben Bliss gareng ga tse dingwe. Badiri mmogo le ditsala ba buile ka ga seabe se Sebogodi a nileng le sona mo matshelong a bona. Some who I've seen on TV before, but I've never worked with somebody who believed in my talent even more than I did. He believed in my career, he believed in what I could do. First thing that I said to Sputla Garwena, he looked at me like I was mad. And little did he know, for about 5-6 years from Nagoeo, he would direct me in a play. Modiragatsi yono wa mogaka yo talente yo boikobo le boinelo mo tirong ya gagwe e leng boswa mo lephateng la bodiragatsi la Afrika Borwa. Badiri mmogo le ena ba buile ka ga seabe sa gagwe le boswa tseo a di tlogetseng mo madirelong. O tšwa ba le mathatanyana ka Patrick Shai o ka re ba khweditse something yana moshwa mawatle o ka re England. Now ra rele setting ke a bona decide gore tarela ya kwa moshwa mawatle man ke ga re laela. He was one of the first black actors to be in this very place. Yena le Peter Spuma, bo Nomsanene, very first black actors to be on stage. For those who don't know, there was a time when black people could not be on the stage. So he broke those barriers. Balelapa ba neseditse pula ke monokeng ya setšhaba go latela loso la ga Sebogodi. Re leboga le ba industrial e a leng mo go yona ge ba ile ba kgona go fela le ga ba fela ewa ba mokuka ba ntse ba tsamaya le ena re a le leboga. Sebogodi o bolokwa kwa Limpopo ka Lamatlhatso o tlogela bana ba le 4. Offenses Timo, SABC News, Pretoria. Resala amogela gape Tona ya mešomo ya setšhaba le mananeo go parara Dean McPherson o tsebagaditše lesolo la tsošološo ya mananeo go parara motseng wa Gankwana ka ntle ga Burgersfort ka Limpopo. Lesolo le ke karolo ya lesolo la katološo ya mešomo ya setšhaba leo le nepilego go tliša diphetogo ka ga go thwala ga setšhaba go ya ka diphetogo tše bao ba thwalago ka tlase ga lesolo
la katološo ya mešomo ya setšhaba ba tla thwala dikgwedi tše seswae go ya go tše 10 go fapana le peleng fao ba bego ba thwalwa dikgwedi tše 3. Tona McPherson o re ba nyaka go lekola projeke ye pele ga ge ba ka ihloma go ralala le naga ya Afrika Borwa. McPherson o re mešomo ya ka mmušong ga se ya swanela go ba ya lebakanyana go dumelela baswa go kaonafatša tsebo ya bona gore ba tle ba thwalwe go ya go ile. This is not just a nice launch, it is the next step in changing the way public employment programs work in South Africa. It is the most fundamental change to public employment in 20 years. And it is the next step in turning temporary opportunities into pathways towards skills, experience, and ultimately permanent employment. Kgoro ya mešomo ya setšhaba ka mono profenseng e re ga re išogana le maano a go fetolela mešomo ya lebakanyana goba mešomo ya go ya go ile. Program ya National Department of Public Works e tlo dira gore nako ela ya 3 months yo ketšega thongwaga e leng gore ke ye nngwe bohlokwa ka baka la gore ge nako yo ketšega ya mošomo it means gore le borotho bo ba tafoleng ene ke seo rena re le go mmušo e leng gore se a re thabiša ka baka la gore 3 months o khumana ile nyane o palela le go plana dilo tša gago. Go le bjalo ba bangwe ba bao ba šomago ka tlase ga EPWP ba re ba duma ge mešomo ya bona ya lebakanyana e ka fetolwa ya ba ya go ya go ile. EPWP e nthuša ka dilo tše dintši e re iša disekolong re kgona go ba le maitemogelo a sela le sela. Ba re no ya ka gore ge modimo a ka thuša o ngwawa re ka no ba permanent ke se after force gopelago. Bašomi ba go feta 200 bao ba sa tšwago go thwalwa ba tla šoma dikgorong tša go fapana ka mono profenseng ya Limpopo. Ke ba tseba maboa ditabeng tša SABC ga Nkwana. Badudi ba Masilo ka Theunissen ka Free State ba re ba nyamišwa ke gore tleliniki ya bona e tswalelwa lekga la bobedi ka lebaka la go soba melao. Kgoro ya mešomo le bašomi ile ya tswalela tleliniki yeo ka baka la tlhokego ya metsi gomme ga bjale e tswaletšwe gape ka baka la tlhokego ya metsi le mohlagase. Badudi ba re ga ba kgone go hwetša meriana ya bona ya malwetši a go se alafege gomme ga bjalo ba tshelwa ke kalafi. Tleliniki ya Masilo e ileditše go bulwa le boelela ke kgoro ya bašomi. Se tlogetše badudi nyanyeng ka ge ba palela ko go hwetša meriana ya bona. Badudi ba re ba duma ge tleliniki e ka bulwa gape ka ge e le mothopo o nnoši wa go aba ditirelo tša maphelo motsaneng wa bona. Ba re ba palelwa ke go etela mafelo a mangwe go hwetša thušo ya ditirelo tša maphelo ka ge seemo sa ikonomi se sa dišediwela. Ke survivor ya cancer. So ke ntse ke tsamaya treatment e Bloemfontein mara nakong tlo fumana dipidisi ha diyo ke a shorta ke tlamehile ke tle tleliniking ha ke fitla tleliniking mona tleliniki ke ena e kwetswe ga khutliswa di-mobile di sebetsa municipality mane. Bašomi ba tša maphelo ba ya mošomong go bega le go saena gore ba tlile morago ba ikele gae. Ba re se kwiša bohloko kudu ka ge badudi ba le kotsing ya go feta ke meriana ya malwetši a go se alafege mola ka ge go sena le seo ba ka se dirago. Rona ge le nehau re nagana gore go bohlokwa haholo gore re bue le department re dule le department re bue le bona gore ba sebetse ka thata gore maemo a tshebetso ya for basebetsi ba bona a hantle bane mona ke tleliniking go hlokahala metsi each and every time ha mokudi a bona a ne se kopana le mokudi hloka e hlape matso but ha ona metsi and then ke bona la go department ha ena boikemisetso ba o lokisa monana. Kgoro ya maphelo ka profenseng e re le ge gona le dihlotlo tšeo badudi ba gana tleliniki ya go thetha go tšwa go kgoro. Lefapha la bophelo bo botle le sebetsa ka thata o netefatsa gore ditshebeletso Masilo Clinic di gutela striding gobane re se re kentse tshebetsong taba ya go reka distribution board ya motlakase e chilling sebakeng seno. Jwale re a tshepa gore beke e tlang re tla be re gutliseditse ditshebeletso striding. Kgoro ya tša maphelo e galemile ka bogale go badudi gore ba seke ba hlokomologa e šita le go senya mafelo a tša maphelo.
Ba bangwe ba balemi le bagwebi ba baswa ka lefapheng la temo ka Northwest ba ipileditše go mmušo go letefatša dinyakwa tša go hwetša thekgo ya mašeleng. Ba re dilo tšeo di nyakegago gore ba hwetše thekgo ya mašeleng di ba thibela go hwetša thekgo ya mašeleng. Dingongoreo tšeo di magareng ga dinyakwa tšeo kgoro e di nyakago ge ba dira dikgopelo go hwetša bohlatse bja laesense ya metsi lekelela Tšhila. Go fitlhelela thuso ya matlole e santse le kgwetlho go bašwa ba le bantsi bao ba batlang go simolola dikgwebo mo lephateng la temothuo. Le fa go le manaane a rileng, balemirui bao ba potlana ba re ga ba kgone ka ntlha ya dilo tse di tlhokiwang. Ke kgone go hitlhelela dilo tse di rileng ka gore fomo yone e batla se e se batlang. Fa re feditse go dira course ya rona re tlamile re dire eng, re kry-a yang matlole a go ka isimololela kgwebo tsa rona. Lefapha la temothuo le na le go ngodiega thata jang mo go leng gore motho o tlhoka dithuso tseo tsa gore o kgone go kry-a tsone dio tsa go tshwana le bo di-water rights le tsone dithusego tsa gore motho o kgone go kampella lefatshe. Youth in Agriculture and Rural Development e batla melawana ya temothuo e akaretsa balemirui ba ba potlana gore go nne le kgolo mo madirelong. E ska nna la mo pampisaneng e kwetsweng mare e ne practically gore o tlo go thusa ba bantse ba iteka gore ba kgone go tswella pele mo botshelong. Bothati jwa puso mo profenseng jwa re bo dira ka natla go samagana le maparego ao. We have R1 million for breeder stock, so the university is working on programs to ensure that's done in time. Today's dialogue is to make sure that we expose young people to this environment in this university. Once they are here, definitely they will meet different other people, and we hope that they will be stimulated to come and study whatever they are interested in. Puso ya re se ke karolo ya patla maikutlo gore e tle ya karetse melawana e tla kgontshang go tlosa maparego mo lephateng la temothuo. Our actual legislative approach should dispatch these papers to you and allow you as a body, as a university to contribute to what we seek to do. Bagwebi le balemirui ba bašwa ba re maemo a ga jaana ba ketefaletsa dilo. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Pagesho di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso ka mashibe ganyago go tswa go setlhopha sa ditaba tša Sepedi Mošate. Moredi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lehono a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela bogareng ba naga gona go la Freestata re theogela gona go la Eastern Cape re bona go ene mosarasarane ka diperesente tše 30 bogareng ba naga ba tla itemogela moya o mosese ge re tšwela pele jwale le tšona go bonagala go santšane go ene le maru a tla ba pipile ge re belela gona dikarolong tše dingwe tša naga go tsenelela gona go la Mbombela Mpumalanga le gona godimo go la Polokwane Limpopo go tla be go ntše gone le Muane ka meso a ke re komeleng re otleleng ka tlhokomelo ge re tswela pele jwale le tšona ba kakanya boso ba re lemoša gore go tla be go na le moya e maatla e fokang ka lebopong la lewatle go ya godimo gona go la KwaZulu-Natal a ke re tlhokomeleng bogareng ba naga gona go tla be go ntše go apogile ge re tswela pele jwale le tšona go sasa re ntše re lebeletse jwalo gona go la Gauteng go bonagala go tla be go ntše go ruthetše upe ba tla itemogela moya mesong le mantšiboa re lebelela gona Pretoria 23 Johannesburg ka tše 20 le Vereeniging 21 re lebelela gona go la Limpopo go sasa re lebelela wena o leng ga Sekhukhune re lebelela gona Diphagane re lebelela gona ga Mashabela Mamune le gona ga Phatla le gona ga Bakersford ka tša 25 Polokwane le lebelela wena o leng gona le Moletše ga Mahlala Sešego Mokopane le gona Sebetiela ka tše 23 ga re tswela pele jwale le tšona go la Mpumalanga gona go sasa go bonagala le gona go tla be go ntše go tla tonya re lebelela dikarolong tše go tshwana le gona Mashishing ka lesomesenyane go ya go Seswai re lebelela Carolina le gona Emele go tla itemogela go ruthela mosegare upea go tla tonya mesong le mantšiboya go la KwaZulu-Natal ge re tswela pele jwale le tšona le gona re itemogela gore go tla tonya re lebelela gona Ulundi le Vryheid ka tše 17 re lebelela Pietermaritzburg le yona Mnambithi ka 17 go provinceng ya Eastern Cape ka baka la memoya e beng gona le mesarasarane le gona go tla tonya Maletswai ka tše 12 go tla be go ntše go tonya Komane 14 kwano Joli ka 16 a ke re tlhokomeleng go tla be go ntše go ne le kgonagalo tšela tša dipula ge
re ya gona go la Western Cape go la go sasa Prophet West le gona go tla be go ntse go tonya Riversdale le gona Cape Agulhas ba tla itemogela mesarasarane re tswela pele jwale le tsona go Northern Cape go la go sasa le gona re lebella jwalo go tla be go ntse go tonya Kurumane ka tša 20 Kimberley le Sumiswai Carnival le gona le Sumiswai re lebella le gona Calvinia ka tše le Sumisenyane re lebella go province ya Freestata go sasa le gona ba tla itemogela go tonya Frankfurt re lebella jwalo Kroonstad ka le go le Sumisenyane Bothaville le gona ka tee go le Sumipedi re felletša jwalo gona go la Northwest go la go sasa re lebella wena o le Mahikeng le Rustenburg 23 re lebella gona Vryheid le gona Taung ka le Sumisenyane go tša go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko